Poštovani drugari, zdravo. Nastavljamo sa online časovima. Predmet matematika, zadaci za dodatnu nastavu, a tema magični kvadrat i magični trougao. Zadaci su namenjeni za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole. Moje ime je Slađan Petrović Đusa, učitelj u osnovnoj školi Branko Radičević u Bujanovcu. Prelazimo na zadatak koji glasi: rasporedi brojeve od 1 do 9 u magični kvadrat 3 puta 3, tako da zbir u svakom redu, u svakoj koloni i dijagonalno bude isti. Ovaj zadatak ima više rešenja, a ja ću pokazati dva. Najpre prvo rešenje. Stavljamo brojeve od 1 do 9 koje trebamo da rasporedimo u magični kvadrat 3 puta 3. Zbir, da bi smo izračunali koliki će nam biti u svakom redu, koloni i dijagonalno, pronalazimo izračunavanjem kada sakupimo prvi, srednji i zadnji broj. Prvi, srednji i zadnji broj su 1, 5 i 9. Zbir broja 1, 5 i 9 je 15. 9 i 1 su 10 i 5 15. Znači u svakoj koloni, u svakom redu i dijagonalno će nam zbir biti 15. Broj 5 koji je srednji stavljamo uvek u sredini magičnog kvadrata. Naredni par su brojevi 1 i 9, sledeći par su 2 i 8, 3 i 7 i 4 i 6. Par 1 i 9. 1 ćemo staviti iznad broja 5, 9 ispod broja 5 na suprotnoj strani. Sada naredni par su 2 i 8. 2 stavljamo pored većeg broja, a 8 na suprotnoj strani pored manjeg broja. Sad, kada smo već dobili po dva broja, možemo lako da izračunamo koliki će naredni broj da bude. 8 i 1 su 9. Do 15 nam fali još 6. Znači par su 6 i 4 sada. 6 stavljamo pored 8 i 1, a na suprotnoj strani stavljamo broj 4. 9 i 4 su 13 i 2 15. Tačno nam je zbir. Sada imamo 8 i 4, to je 12. Do 15 nam fali 3, naredni par su 3 i 7. 3 dolazi ovde, a na suprotnoj strani dolazi 7. 6 i 7 su 13 i 2 15. Rešili smo magični kvadrat. Sada prelazimo na drugo rešenje. Postavljamo opet brojeve koje trebamo rasporediti u magični kvadrat 3 puta 3. Rekli smo zbir u svakom redu, koloni i dijagonalno izračunavamo tako što sakupimo prvi, srednji i zadnji broj. To je 15. Rekli smo da 5 stavljamo uvek u sredini, a brojeve 9 i 1 sada možemo drugojačije rasporediti. Stavljamo 1 dole, na suprotnoj strani stavljamo broj 9, iznad broja 5. Naredni par su 2 i 8. Opet 8 i 2 stavljamo 2 pored većeg broja, dijagonalno, a na suprotnoj strani stavljamo broj 8. 9 i 2 su 11, do 15 nam fali 4. To su brojevi 4 i 6. Raspoređujemo 4, a na suprotnoj strani dijagonalno broj 6. 6 i 8 su 14 i 1 15, tačno je. 6 i 2 su 8, do 15 nam fali 7, znači par su 7 i 3, raspoređujemo 3 na ovoj, a suprotno broj 7. 8 i 3 su 11 i 4 15. Rasporedili smo brojeve u magični kvadrat. Sada ćemo preći na magični trougao. Sada prelazimo na magični trougao i kaže zadatak: rasporedi brojeve od 1 do 9 u magični trougao tako da zbir na svakoj stranici trougla bude isti i da svaki broj upotrebi samo jednom. Ovaj zadatak ima više rešenja, a ja ću pokazati 3. Znači ove sve brojeve trebamo od 1 do 9 da rasporedimo u magični trougao i da nam zbir na svakoj stranici bude isti. Kako se pronalazi taj zbir? Pa zbir na svakoj stranici se pronalazi tako što se saberu svi brojevi od 1 do 9, a brojevi koji se stavljaju temena se dodaju na taj zbir, pa se novodobijeni zbir
podeli sa brojem 3. Brojevi koji mogu da budu u temenima su 1, 2 i 3, 4, 5 i 6 ili 7, 8 i 9. Prema tome, ovaj zadatak može da ima i 3 rešenja, odnosno još više ako se drugačije rasporede brojevi. Rekli smo, zbir se na svakoj stranici dobije tako što se sakupi zbir svih brojeva, pa tom zbiru se doda zbir brojeva koji se stavljaju u temena, zato što se ti brojevi ponavljaju po 2 puta za računanje na svakoj stranici. U ovom slučaju na 45 dodajemo zbir brojeva koji se stavljaju u temena, to je 6, jer 3 i 2 su 5 i 1, 6, a zbir svih brojeva od 1 do 9 je 45, evo vidjet ćemo, 9 i 1 su 10, 8 i 2 su 10, to je 20, 7 i 3 su 10, 30, i 6 i 4 su 10, 40, i ovih 5, 45. Sada ćemo 51 da podelimo na 3, a to je 17. Zbir na svakoj stranici će biti po 17. Pa raspoređujemo brojeve koje smo rekli da stavljamo u temena, to su 1, 2 i 3, raspoređujemo ih i krećemo sa računanjem. Recimo, 2 i 1 su 3, do 17 nam fali još 14, to nam daju brojevi 9 i 5 i raspoređujemo ih, to je 17. Naredni broj 2 i 3 su 5, do 17 nam fali još 12, a to nam daju 8 i 4 i raspoređujemo te dva broja i ostane nam 3 i 1 su 4, do 17 nam fali još 13, a to su 6 i 7 koje su preostali i rasporedili smo sve ove brojeve. Naredni zadatak, odnosno naredne rešenje biće isto ove brojeve od 1 do 9 trebamo da rasporedimo u magični trougao. Sada smo rekli zbir na svakoj stranici izračunavamo kada saberemo sve ove brojeve, pa dodamo zbir brojeva koje stavljamo u temena, a onda dobijeni zbir podelimo na 3. Brojevi koji mogu da budu u temenima su 1, 2 i 3. U ovom slučaju ćemo da uzmemo sada 4, 5 i 6, jer smo iskoristili 1, 2 i 3, pa zato na zbir od 1 do 9, koje je 45, dodajemo zbir brojeva koje stavljamo u temena, 6 i 4 su 10 i 5, 15, 45 i 15 su 60, 60 delimo na 3 je 20, znači zbir na svakoj stranici će sada biti 20. Pa stavljamo brojeve koje će biti u temena, to su 4, 5 i 6, pa računamo sada 6 i 4 su 10, do 20 nam fali još 10, a to su 9 i 1. Naredni par su 5 i 4, 9, do 20 nam fali još 11, a to su 8 i 3. I ostaje nam 5 i 6 su 11, do 20 nam fali još 9, a to su 7 i 2 koje rasporedimo. Sad nova rešenja mogu da budu da ova dva broja promene mesto, ova dva promene mesto, ova dva promene mesto, tako da imamo za iste temena još nekoliko rešenja. I treće rešenje je da rasporedimo brojeve od 1 do 9 u magični trougao i rekli smo sada uzimamo brojeve da na zbir svih ovih brojeva dodamo zbir brojeva koje stavljamo u temena, to su 7, 8 i 9, pa znači zbir svih brojeva od 1 do 9 je 45, 7, 8 i 9 su nam u temena, to nam je 7 i 8, 15 i 9, 24, 45 i 24 je 69, 69 delimo na 3 je 23, zbir na svakoj strani će biti 23, raspoređujemo ova tri broja po temena, 7, 8 i 9, i sada računamo 8 i 7 su 15, do 23 nam fali još 8, a to su 3 i 5. Sada imamo 8 i 9. 8 i 9 su 17, do 23 nam fali 6, a to su 2 i 4. I 9 i 7 su 16, do 23 nam fali još 7, a to su brojevi 6 i 1. I rasporedili smo sve ove brojeve. Ove brojevi 5 i 3 mogu da zamene mesta 2 i 4, mogu da zamene mesta 6 i 1, mogu da zamene mesta, tako da su to i nova dodatna rešenja.
I imate za domaći zadatak brojeve od 11 do 19 rasporedi u magični kvadrat 3 puta 3 i u magični trougao kao na slici. To ćete, oni koji žele da urade mogu da rasporede brojeve od 11 do 19 u magični kvadrat i magični trougao. Pozdrav drugari i vidimo se do naredne teme sa dodatnu nastavu iz matematike. Pozdrav!